sekap lah cukup. Aduh. Mayu. Lah cuduk ko nih kalako lah coba nih. Yo. Wah, nasi lara bilo boleh. Marah kara? Marah. Aku yang sarah kita. Oh iya pasang kasongko. Kasongko apa dia? Iya, orang pinggir ka Kau sudah kocok. Oh, marah. Budio. Iya, Hah? Tuan. Aduh, apa berembang kok deh? Boh, mak sabar yang kok tak ada. Lah, mak lacung kok bengkang ingat dia. Pas berembang kok dah mulai narea. Balang. Hari dos. Kemari apa enggak lengkap dikit lengkap semua ya. Ari ya so ngai dia. Arabi lu. Cari yang kau dengan dia. Kok besar. Belum barang cara namoler ya, mas punya orang di jalan ya. Biarin kilo. Lima dong. Kilo. Kok, ada udah mana dong? Lima benar kilo dong. Kilo. Kemarin kilo dong. Mimpi ya kilo na. Colok aja dah. Untuk kayak Mas Riden. Bulu mare perkosa wae kata lo bela. Ada ngok lanceng lah dong. Beri mau lah dong. Mere kulak kulo. Ya. Cek perak kolat cong. Arya kain di kolat raja ya. Lah coba kita mak namare. Oke, mulai bagi kamak kene kampian yentan malang ge. Mungkin mak lega-lega ge dinabit sang ngepak. Oleh anak yatim ge. Hah? Anak yatim mana jong? Oke. Hai. Buat Nabila si tina kipak na. Abit pon ge. Oleh anak yatim medina pak gini boleh. Hago. Dari apa ni nak yatim buat jong? Apa nak minta buku? Nikah. Anak yatimnya na. Allah ni jong. Oh. Belum mangkok ada dos liha. Pesan gue apa kok? Tenang ya. Orang gila. Hah? Gila ya nak?
Pokok sapa-sapa saya lebar dia ya. Betul dia lagi nang kok. TV lek. Iya ke TV. Tak takut nak kat TV kan? Takut agak apa mon kok. Dia banyak pikir lek. Cak kat TV. Tak usah sial-sialan. Mondok marah kabin lah cu. Oh, kita kena lepas lah minta kabin. Oh, pacaran nak lu. Berak kibalang leng-leng. Debedena berak melaki pentul peneste. Bakar apa? Bukan minta melaki Honda Jazz. Sebab kita laku lekak. Hari asa pedang kok melaki pak. Kata anu nang kok tak laku. Udah sadar-sadar apa cu? Berak melaki pentul peneste. Kayak saya kayak buri berak ya. Mau sakit arah burik nah. Bah, maksa. Pola colok nih pada pak akak kopeng aja lah. Bibi ni apa dia? Ki pesena minta kapak, nase lah pacaran nak orang gua. Gentong bola na orang gua. Keng tak alako. Duka ya apa? Serang akan cinta kok bela. Oh, cenderung kok terpat lah. Mangkat boleh keluar ya. Bah, su. Antus lu. Pateh lu, jatuh dia jalan. Ais, dari dimah buat mak kerso alesa. Dia banyak su. Engkau nak bosan petang lah su. Kan mangkan namun aja le nang akan gelu malah tak peteng. Hari yang kok peteng bener-bener lapar. Engkau nak tahu res. Cuma hari yang kok kan peteng bosan-bosan pula nak mau belanceng buru. Bah, selalah mau belanceng ki peteng. Genteng tapi yo. Bah, mun gendeng aja genteng. Yang tadi bese. Engkau sama kan cinta ya. Sakit benih cuman nang ada lagi genteng. Iyalah pajan ban yo. Mau ongko dia yo. Dia yo. Belum ada jalan ongko dia. Dari disak yo, ya jangan man. Dia dia. Arya mau apa, Bu? Nah, sandal lacer wah. Ben tak tahu. Kok buru mare mau sugar daddy yo. Sugar daddy apa ya dia? Sugar daddy dia yo. Om si budak, saya tabun raja yo. Banyak disenda bu. Oh, iya. Bah, dia pasti asa hidup emak bu nah. Apa nang puasa aki ya? Yang tibi ya. Puh, Safiar ya bu nega tibi. Pula, paruan su. Ada coba na tamak su. Ya. Kardiman ya. Wala. Kardiman kan wah. Oh iya. Menggowa ya. Arwah diandiin raja ya. Shep ya. Angguan su. Bisa bersih gangkok lu ah. Demak kak. Hah? Demak ah. Entar ada kapal 9 lek. Iya lu kak, dan nak kak, bambu lu kak. Bener nampak apa? Mak saya corak serius. Bener mak ah, sak puasaan lekak jalan malolo. Nyari ya malam lek. Kapal 9 kili genteng lah. Marah mana lah? Bener lah su. Jara kak, kok punya buatan ya? Iya wes lah. So, kok gak ada lu so. Kan mata ndak buru ya cekar diman. Ya, Sinara. Cek no kan nyaman healing. Healing apa ya? Lalu banyak pesena. Bo, kenapa ya? Yang ku ya su. Malah kok tak ada jahil lanceng-lanceng murbes motak gitu loh.